Bana ya la tepes. Kabang la katon kakap. Agira ya la tachim kakapi. Pada mamone ngaret to. Pas di lesengko sean dia motor genteng enga anding boleh tatang. Cek mulai na lamba la sepeda motor tok sega besok ke kabere ka temor. Bunga rasana ate. Mulan di sudah motor ngiricis kata Ria. Masih berkedang. Coba aja lebih. Setengah bayar rotro kamat langge. Mat, ngapa lebot? Mat, ngapa lebot? Cek sadin. Pahla ko alin teng kabere ka temor. Apa maksud kana? Njek kaki jitin apa maksudnya din? Mek ko alin teng kabere ka temor. Bu, kaki mat, kalau sepeda ngaji saya jelap. Mun sepeda ngan Ria. Patut je jelap. Ngiricis ngak Ria. Nje mat. Sengko le bedin nak re. Keng mato atang sepeda sing ngiricis re. Ya matau je tak lapar lebih senas manas sin. Mun kaki aroma sapanas mat. Meleh. Sengko mang kede mat. Meleh sepeda aja. Sadin kelar mulai sepeda motor. Are make sengko kudu kelar. Kopeng nek ladele panas laku cocok-cocok bereng sadin. Pokong make derem masih tiare kudu nyari pese. Tempeng kala todu sangon kala engon. Are mangkat po itu liantar nyari pese. Ara apa sepeda aja melai tonton din. Tahu ngor. Ngara kawinyaan bensin tegur macet. Ya mon macet je bene lebih. Ken kanton bensin ah. Tak yes bi kaki ya. Nje ngor lo yese. Jangan tak nyabi pese. Kaki gaya apa ai katibin din. Kacamata lah ngelain kacamata na ceren. Tapi tak kelar ngisein bensin je le kanan. Wis lah tong ke sepeda aja. Ya tunjukkan nak kakek. Datang dari dimba din. Mek tele macet dia. Datang lah malsimat langge ngor. Cok mulai lambe. Sepeda motor situ aja tok sayang kui. Kakek andi sepeda ya. Mek nas manasin orang lain. Cek reng sepeda aja.
oleh nengencem kia. Sambina mun oleh nengencem, aja tak oleh kebayagayaan. Sanajan andi eti bi kake, aja tak oleh nas manasin boleh tatangke. Karena gara-gara engak ria kadang sebisa titilan tokara setatangkeen sebeleen. Cek ulangin boleh ya, paham? Paham ngor, paham ngor. Kolot kecamatan Jedin, tahu sagayat to. Tulilah boleh. Iya ngor, engkau lah mol ya. Si kelangkong, saya beri ngencang sepeda lah. Yud pas kolot kecamatan je. Iya ngor. S7 sila ngor. Ada tangkil lah kering. Iya ya, tulilah boleh kakek. Ya, si kelangkong ya. Ya. Beda apa, Mat? Bi sering dia nengak ketik kau cenan. Sengko kan nak ada ke antara utang PC. Kan mari utang kakek, Mat. Bi utang apa boleh? Si adon kilo bojor. Si ada je ke sengko tak kene ka parlo ka beli pempes tangan na. Setireng ko foto sebenyaan. Ente kilo. Kakek si utang ngasih tire kebay apa? Sengko pelis ke kelak sate nas manasin sengko. Tating ko terus melihat sepeda motor. Ken pesen au tengah kaki ke. Kakek talan di sepeda. Justru sepeda aja ya. Sengko saya cocok sadin. Jo, Mat, kalau tak beri na utangan. Mungkin karo kabila sepeda. Cek saking kakek kalaparan. Sengko aberi na. Sambil na apa kakek? May panas marka na pula tatang kekelar mali sepeda motor. Si Tirila o Somat, pula tatang kelako na. Nas panas yun. Kakek cek sampai autang. Panas melihat sepeda motor. Sambil na kuaku kakek mong mate. Tak kira no pak sepeda motor. Tapi saya tompak aja pakun katil. Laku ibadah na sepeda aja. Tulilah boleh kakek. Yang kok lah mau lihat ke mulai tayo beri. Sekelangkong ya. Ya lah boleh.